How's civil society organizations ena yagadra tarambase mu ena tawse penda badik bi mu thole bi jina mu yagadra tawdagi a ga b ga se mu c ga moi sem punjala ga yagadra na si ju mo hek workout tawraktaba sain tawdana mioi mari manga tara wakhal manaba mi mari manga tara hek pullaga di adum civil society organization amadum form tawi koi ui adubu ngasagi hai basi form tawba matamda idea of manipur da base tawga sudum seme hoi sumain tawdana oza civil society organization se mushroom growth ni village kogi oza govindas na haibi gi bido civil society organization noi han punjalo koi punjan badi arai bani ga haiba statement am khakju tham gi dana sida hai riba civil society organization sing sida oza na ngasai hang haibi gi bida makoida imperialism si yauraga salabra imperialism si lauthok pa darkar oiribra haidi khara leiraga haidi e yam khala abni no za phuju khangala ineba yam khale adu dagi di makoina mamai chummaga puba ngambra su ngambadi laira dana makoida oina hamuk station batek पैसा अदुना दु लौग्रबनी अदाना दु लौग्रबनी अमुके दि कनोदी कोकोमेदी पैसा चाबनी अदुगी दि अदानी काइन तौदना ओजा हजि क्लेरिफिकेशन पीबसी खोय याम ताद्रो तारि सिसिना तासलपसिना मरम ओरकांदा ngसागी CSO याम खलपगी याम खली गई ओजा लेबाक सिदा पीस लाकनी हेना अफब पोरकनी हाबगी थाजब लैब्रा नत्रगना CSO याम खलपगी कोस maram se uza karina moina tawdo ena tawdo penda bada sida adum haibada akoi ideology di tongan ba wakhalon da tawraga su koi goal di amakatane habisi adum za haidro koi haiba taiba hai yam hainai hainai buza sima tangse uza kari kamain thambini civil society organization hai masi sai de academic kitang oiba area amala ayo ko ai na iba larik ama mamangi the miam the civil society aduga khoi political society political organization and manipur haina article ma yawbani adai civil society have a concept ye horok ki chapsa badet nung ai ningchang bangam dre ko reference wena lo yawbani kano dagi west ki kano ma dagi magi movement si kamai la ke have kanda civil society organization amma leitargadi high river organization dugi civil society amma leikene कोई civil society है कोई लोइमक सी उइना कोईना उबदी लानगने बको civil society है तारगदी any मान establish तौरीबा political organization ओइगेरा अदगिदी मागी non political organization ओइगेरा लालोबो ओइगेरा करी ओइगेरा any established any society it should have a civil society adugi civil society dun masing sum yam khal adi magi leiriba civil society si masing yam anebo ko civil society organization yam ingi civil society masing yam anebo civil society amaga civil society amaga mano haiba yaroiba civil society manata gadi amatang leineba manada bagi neba civil society yami si civil society organization yami si gi maram di civil society manada bai neba si gi amtang understand to biu ko civil society si amatang leiraba adu tagadi civil society organizations amatang leibe yaeba ko civil society si makhan yamaba admagi civil society du ngak nabagi dum civil society organization am tholakane problem ma sai sida neba koi da problem lai si adu tagadi any established tawriba civil society khuding maki civil society amam leiraba neba adugi civil society du gi dominance tanalak badne lebak si kaiduri si lebak si kare ka duise ko haidi civil society ama yaudana civil society organization ama tholok pa yaro ebo ko aduna akoi da civil society cham lai tagadi civil society organization cham tholakane ba civil society si akoi na akoi punamak si civil society na teba civil society hai taragadi group ama mi ama degi henba मियोई खरना पुनसे ललगा आइडिया अमा थोगदी मदुगी आइडिया दुगी प्रोटेक्ट तौनब लेरी अदुगी आइडिया दु सिविल सोसाइटी अमनेबा अदुगी सिविल सोसाइटी आइडिया दु प्रोटेक्ट तौनबगी दमकता सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अमा लिंकलक पे याय मदु रन तौनब इन द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अमा लिंकलक पे याय बको असिगी पोसिनेब सिविल सोसाइटी कांसेप्ट से अदन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन यामगदी लेबाक टुडे द सिविल सोसाइटी यामे हाइबनेबा सिविल सोसाइटी यामगदी अखोगी अपुन सिविल सोसाइटी जि कदाइनो
ama to ba civil society si krai no ba si ne ba khoi na rethink to hon janing ise aduna masi ai gi keno asi makti ai keno to jadre ba ko ai gi keno du da ai madu gi keno myam du phajana ai detail oina yam phajana ai dum nei na bada ai dum yam sangna dum phajana madu keno du ai nei na raga dum madu gi keno du article on su khabar da phongi adu ga ai na lai oina phong boda su madu keno amoina yaw bane ba ko adu gi area dum ai ngasi keno yai le mana palak da ai da nong na keno ai chahi ngasi legi chai tai ma na khan gre wa kan hai ba eno sing si ko abi tam keno la poi wa ne ko an lady ba posini ai ba any akoina civil society haraga civil society haraga akoina khanga du si kaino hai ba kan si da mi amadagi henba mioi kharana punjal laga idea ama throw up to targadi that is a civil society madugi civil society du ngak na organization natraga madu ke govern tawna ba tholok pa targadi madu civil society organization madu run tawna ba governance sanga madu gi protect tawna ba gi da madu through governance ta protect to gena khala gana madu gi political organization nama thola ne madu gi civil society du gi political organization nama thola ne ba yamna luba pot amane ba si je akoina backing da si ne ba hojik lei ba pose adu ta ga di akoi da thousands of civil society organization lei ta ga di thousands of civil society lei da ha ba natra adu ta ga di akoi gi kai do krai da mangre koi gi apun civil society du krai da no si hana koi reconcile to ma thau tai oza du da ne ba lai ba wari singa sagi oza na civil society ma form tauna ba hona ba da ngasagi political civil organization hai bro ozana hai bi ba civil society organization hai bu se akoi gi civil society ama le kan du da civil society organization nam thola kane madu protect on da madu akoi gi civil society ji senior tham na bu gi da mak madu gi civil society thammi ba poto madu akoi na through governance da madu ngak ke hai tar ga di madu gi amu political organization nam thola kane yes adu da ne bo za politicize tawna ra isi si civil society ka loi mai le na bane ba sigi pot myam sing ase aduna lady ba pot myam sing ase akoina masai si area ji yamna discussion to ba yam nungai ba aduga yamna kano to ba yamna critical oiba koi social science ki field da ko yamna micro level da nei na ba ya ba yamna pa sel de na kup myam yauri ba akoina science da na koi kano si or na kano si magi structure si cell gi molecular gi kari gi nei na ri ba myam si moi da na kup boi ning bai wa ne ba ko aduga civil or koi gi society social science su mas de gi na kup than nei na ba ya ba magi akup marol myam malai ri ba ko sai gi myam sing ase akoina sociologist sing na political organization philosopher sing na masi adum nei na ra ga lai ri ba po ne ba hai ri ba po sing ase koi ta sing na tau gi hai ta sai si da ne ai na hoji ok ta yam na ingonda influencing oiba akoi gi Tolstoy gi wat ama le ba ko nang phata ba di kai de tawdi to sana ga no hai phata ba di kai de tawdi to sana ga no na hai ba ko masi ingonda yam na gi life ta yam na inspiring oiba adu gumba pot ama ne ba ko ai khoi gi ase yam luri si kamai to ge da tawsan na raga miyam gi palsu magi eloquence keno na miyam keno si pura kan sida mana posi mai keno mo phangna boina sanghen badong na sanghen ba pot oina ayam bana ko si atu da people sing thajar ga ngaur ga leire ba ko singi posi ne ba tolso ne yam kan yaram dri si tawganu nang phati phatta du me sing na phat nang aina phai na khanja po nang na phati nu uzabai wani da adu di kai de ba ko ai di nang ga perceptive khena bagi wane ba ko aduga nang na phata bu aina phati nu uzab nang adum phatta na dum nang gi achum bu tawjo hai bane ma hai si ko phata bu mukti kai di aduga tawsana ga nu hai bane bu ko adu ma di phata bu du ma masana masi mayam na phati na ugini na khalaga tawsana raga phata bu na su manung da sum satana le bu ko sai si tane wa kai re si ko aduna sigi pos engon da yamna Tolstoy na masi mai keno da yam phasana ma keno tawi masi engon yam inspiring oi ba engon yamna life si yeng ba kan si da ko ai na yamna nungai ba hai tare Mahabharata su ne yeng ba kan da Duryodhan gi character se masi ai ne yam me tawi ba mana mi na phage phati hai ayu kai ai gi to gum to du to ne nu tawi ba ko antu tai ma si ba ko ma si ba bo dum si ba ko ma even Mahabharata ki landa sukani na ma gi ma si mai thi na bagi damak ta design to bo da yauri ba ma bu adu ne thagat laga mai ka to ba pose masi mana
만나디 아이나 떠보니는 두자돈시 만나 징보니는 만나 칼레고 수건이나 만나 사팔람비데 살레 마 떠도럼네나 but 아두 마기 인티그리티 캠 사티는 시행나 살리 하이버간다 란지기 아로이바 방카이 여론다 수건이나 시딩이 마락다 만나 미하는 풀 매암시 우럭 간 마시다 농아이럭더버데기 몽원의 파울버데기 만나 떠요 포시 야레 하시나 아주 망베야 망에 딱베야 따에 하이버간 아시데이다 만나 두자돈다 와헤야마 하이버고 이마이 붕어 nang lan si loi shalo nang lan si mai thirani nang ngambagi paungal upai le roi ai ma masalaga judi sida magi lebak tu handokro aduga nang nasina naung sina na palo haidana man hayebugo adu du dona kumobu paukhum sine ba inyam pelisi ma nang handaki lan si de siog de si roi dra na pun si de ko ai di ai gi le di ba lambi du de satlabani hayebugo ai di ngangai Satliba lambi share, Sukan in design Taruga Satliban in a queen Uyabuko. But Aruba the D, Duja Dongi Magi Lambi to Sasabanim. Madu the Punin Toga Naban, I know Bucket, don't about what I have in Amanebuko. Whatever my integrity. My integrity to Madu Naga Satlebuko. A Dagi area to Nida, hiding isiko. Aduna. Mi amagi ay nga sa hajirido nangi integrity amadi layo nangi asim amadi layo madu soidan masak tholakane ba nang okera oegera mina aduni atani hainaning bodo haina jachano bo adudi nangi means of survival ne ba survival gi means am ne bo aduga nangi integrity amadi kari ne habadumdi me kheng nang adumadi nang kano da saso haiwani da hadi adugi dubok le targadi nangi existence lay roebo very true sui lay roebo du existence adu akhogi posi adagi level Yona, Kanaba Nina, Sangebo. Senior and a Sigi discussion, Sigi, our Dana comes in. The last one, I call Lucilla, but those are young, a Sigi, say, interesting way. I did was that the inner concerning is in a Sagi,